Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia, salam sejahtera, salam yang tak mesin ke gure-gure lung Bamandum Bang Sigom Aceh. Salam merdeka limang bawah hati. Uronyo kamrumpak lom dengan lung dari Kabupaten Nagan Raya. Abu laut lom. Jadi uronyo lung ingin menanggapi video Abu Si Urengasin yang na di Kanada. Katrip kah? Jadi kembali lun tanggapi video tentang kowar-kowar Abu Si Urengasin yang na di Kanada. Getan angin naik Kanada. Menyo berani urojehkan kali lung pegah kapaduntun menyo berani kah Abu Si Urengasin atau na pasukan kah ke ino di Aceh kalawan kamu awak Muzakir Manaf kalawan menyo berani baik naik Kanada ka oo baik nang Kanada ka klik Aceh Merdeka nang ketenak bangsa ino baik kayak pegah Muzakir Manaf menyo penjajah bangsa Aceh justru awak kah yang na di luar negeri yang penjajah bangsa Aceh laknatullah. Pajan kajak dalam perjuangan kah mesti tetes darah kah hana pernah karu ino di Aceh. Hana pernah ke pejuang ke bangsa Aceh. Puka pegah lebau Gong nah. letap pu pegah ba. Inai Kanada. Na ikreh wo kena Aceh. Nyon lun tanya lompat petukang kah ino di Aceh ka peduntun ku pre-pre hana teru kah. Lagi gelepak degom naik Kanada. Kakak pegah mendaki mana naim janji 1 juta per kakak lek. Betul naim janji. Gubernur so. Kam mendaki mana gubernur pakai bangai kah? Hana kuasa haji wakil. Pang kana kuasa wakil. Gubernur Dr. Deni, Pak Dr. Deni katanya ngede. Ji ngamak boto. Nyo hana diizinkan le Dr. Deni pun pegah mendaki mana? Ma ka pegah kah? Oh kena ukor aku. Wo kena waju. Takalan. Nyo na ikreh ke. Iluan nangro Bandung behe na. Abu laut di Aceh no. Tinggal preh-preh patukang kah ka peduntun kah. Beh mak Kanada mentang. Naci pakai di Kanada. Kena woyu Aceh no. No. Pun Gubernur Aceh jalur independen adalah Irwandi. Oleh sambung le Dr. Deni, ji gubernur. Kam nak mana gubernur? Pakai mangai kah? Mupum. Oh nyo je hinai luar negara na. Tak. So na behe. Asai bek behe dalam Facebook. Bek behe luar negara. Kah hadapi kamu. Paduntun kalung pegah. Kah hadapi kamu. Awak Muzakir Manaf kah hadapi. Menyo memang nanyali awak kah. Menyo nyali bak Facebook Bandung behe. Aceh Merdeka, ide Kanada. Aceh Merdeka, ide Sweden. Aceh Merdeka, ide Australia. Aceh Merdeka, ide Malaysia. Tenak bangsa ro no. Jak luar negara pahadu bangsa ro. Jak luar negara minta suaka politik terus ke deh hina bangsa ro. Pegah gok penjajah bangsa Aceh, awak kah penjajah bangsa Aceh yang kajak luar negara. Le tapu pegah. Pegah gok cuma Aceh, awak kah cuma pegah gok lami NKRI Aceh, awak kah lami PKI. Ini luar negara. Urang bangai awak kah. Bandung katena. Nyokah sitruh ba ulama katena. Binatang. Pegah tegok binatang. Orang si awak kah binatang tu mah. Dia aktif binatang. Nyempah tak pengen kah Abu Si nya ngen ibu Sukmawati nya sabe-sabe laknatullah, sabe-sabe iblis. Si nyang gure kah. Long katrek long tentang awak kah mendum mampum. Mereka hana panjang dah pegah khabar betul ya. Preman-preman ro ni luar negara na di Kanada na. Kena Aceh je preman ro na. Pung kala tak se kajak kena luar negara kat pejuang ke bangsa Aceh.
Ngena cik kata nak bangsa roในluar negara. Ilu hana lele tanggapi video rempungo lagi kah busi urang Yasin. Baik pun video Arya Fadilah. Yang kamulai kuar-kuar awak kah hana luar negara. Ilun preh menteng. Menyona behe awak kah kena kajak. Ba bula neo. Baik pegah-pegah broken na pasukan na budi. Bede bro. Bede atom. Dia fikir kau tekut tak ke benda ya. So yang benci ke mualim, nyona behe baik luar negara baik palsu, hadapi kamu. Hadapi kamu, kamu kah hadapi le. Pegah baru kena budi na pasukan kena pejuang nanggro lami je. Padahal si awak kah lami bi Yahudi nan di luar Aceh nan. Pegah gok pengkhianat khusus awak kah pengkhianat jak kena luar Aceh nan. Pegah naruh perjuangan. Masa konflik cik jak kena luar negara nan je kecungak nan. Angka dah main apa pegah. Pegahnya pegah je. Mesti nak darah naruh kah nan. Dia komplit belum. Dia aduh kalau dah dia. Dia dah main ke. Pegah je. Kau nah. No Aceh no. Ngapai semua no. Assalamualaikum.